Muciĩ-inĩ kwa ũrĩa warĩ mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kajiado mwena wa Saikeri Janet Teiya nĩkuo atongoria matiganĩte arĩ ni hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua marekinyĩtie nĩguo gucakaya na famĩlĩ ĩno. Janet alikuwa mtu mwenye hekima, alikuwa kiongozi wa kuunganisha watu, alikuwa kiongozi ambaye kweli alijitolea kwenye jamii. Igongona rĩrĩ rĩgĩthiaga na mbere, ngahĩha na ngarari cia mĩario iratumuka thutha wa mũmbunge wa mwena ũyũ George Sunguya kurega kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ wa kũhe atongoria mweke wa kwarĩria mũingĩ, agĩthing'ĩrĩria seneta kwaria mbere ya mũmbunge mũtumia, na haha ngahĩha iratumuka. Nasema karibu na kuomba tu karibu. Unajua ni kaunti yetu. Tukiwa wote. So kwa sababu ya madharau ambayo ninaona inaendelea, wacha niachie hapo. Mimi niko hapa ku represent His Excellency the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, ambaye mimi nafikiri yeye ni mkubwa kukuliko wewe. Kwa hivyo wakati mwingine wewe pia ukiwa na ujumbe, mimi niko tayari kuongea nyuma yako na sina shida kamwe, maana hawa wananchi tunawajua na tunaelewana na wao vizuri. Thutha wa ndagĩka nini, ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua araheo mweke wa kwarĩria mũingĩ na gucakaya Teiya, na haha niho aroneire mweke wa kũria mũmbunge na atongoria angĩ gũtiga ũteti na kwamba kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro cia kũmarutĩra wĩra o ta ũrĩa mamerĩire. Niliona ile barabara ya kufika hapa ile iko na shida, na wewe bwana Sunguya uko na kibarua ya hii barabara. Sisi wacha kwa ile muda umebaki wa hii serikali tushughulikie ile kazi iko mbele yetu. Wakati ya siasa ikifika tutamenyana. Nimesikia speaker akisema iko Amonyoro na iko UDA. UDA gani iko? Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Saikeri kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.